Senang ngabe mo. Senang mo. Mamuta agi bina bin. Senang mo. Ya. Senang mo, senang kilometer. Senang sama babang ba ka. Yar maka aja kauri. Ukere ili di 15 mutlu asna data. Banna. Uka stota watoka data gidi 15 ban. Gidi 15 let's say tell like gidi 12. Gidi 15 lina le data. So mamu taki bini ni. Agibini mamu ta. Kibetsa ko shigira tra. Kya relax. Ikwa. Kya relax. Yeah. Makwena. Hey, to me. Hola. Joey. Hola. Makwena. Wana mara. Dina your dad. Makwela mashana. Give me 15 abe. Give me 15. Risheba pizza country. Ka yoga team. Ribija yoga pizza. Ekwa? Kiri 15. Mina di kumani musali. Musali wa kiri show. Kumana yo muwe.
Give me 15, one day, yo, yo. Your passport. That one thing I give you your passport. That long you want my forever. That long you want my forever. That one thing I give you your passport. That one thing I give you your passport. Video. What happens on Facebook stays on Facebook. Look, get it? What happens on Facebook? Mara, on a serious note, le votel King Munada music, lego. Also, votel, it's your life video, on you le votel King Munada music, I get it, win the song of the year. King 1114752 or else ngasali binela anjole riaja hujari na bakhagulu hujari na bakhalabe ito kucho ditabacheka mukakwena ndinocheka mukaki mnatu hawo kuri vatira vana ngarikidyasivi tabacheka mukakwena henke mwana sikadeni tabacheka ngabe buphelo bushapu kinormal bonani njani levo masita mathebula mara leikwa mara washebana kwaba le makhakulo moya mumura Cedric bona o SMS 111 akere
Muka mo SMS nya gago o ngwala 111 wa romela ever number wa 47052 ba tlo sendela SMS ba re you have voted King Lima wa tlo dingwe ba di question mark so ona mbilo o sendele ntshwele na mbile ke tsoro wena wa manete se tiri ke o binela wena binela se di nna ba ba mai di binela ai ku mi sta tsi kula lo bona bona se se ya ba ba bona lo bona ta ka nya no ana bona sia banyaki bana bona sia banyaki ka lo ku mi na bona ka no ku ba na ke na ba su ni na ba ka bri ala se nya ki ya no me Sipiri ne Girlex Satana high school ne wa ba le ngonyane mongwe ke ile ka kwana le ena la bona ngonyane la ko sekolong ne na phela tshwere diko shache tsa bo monada so diko ngwana a tshwere diko shache e be ile ena le tee ane ntshwana re butshwa botse wena ke eng lo jana jolo ralo ka ana mbele ka ba interested mo tsona ka ditheleng ngonyana gona nga simolle ka lena ka hore aga ta honti so yeah she introduced Caroline. Hi Caroline. So as I was saying, that girl introduced me to King Mnadab's music, and then because I remember kaela botsobotse re kaela ngwanula re rish ngwanono she thinks her music sucks. Her music sucks. She's boring. She's not interesting. We used to call her all sort of names, but then ntongwe ka mo pelunya ka ya dia re ke be interested e ka ba interested mo yena so ka hapela tja hore e ke na le yena re theletse dikosha tjena khanthi ganyane le ganyane dia hola ka mona bona le jalo bona wa tseba go re king a ke sa tshwarea go mo lo mo ke yang ke make sure ke ralo ka bethe dikosha tjena le a koshisha and sometimes ne e swantse o no need o theletja fela o ska kra o nyaka di video re recorda ye ki sendele ka wa ban lo tshele dia bora tlhebana la tsebe go ke anjwele mana di mbetshare wa tsebe ke ba se ai ikuta Stefan mo na bele sa music a shule dinjisha mekna moda kayo gat Makwela munada selo makompo ka batho ba kwa bosukuru mo bophelo ba kwa bosukuru o feta le ntjileu
so botse everyone a se sheba le kwampo shem o a giditela ka gore so o don't know ba lona mbutsi sha nna we ekwa
lapile lena le kushile erike vai yeah when I adventure you are right guys ke lapile man ke le fustana ka mo ka 2